Ikaze nanone makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho yaba mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ndifuza ko tuganira ku ngingo yitwa Jihad. Uyu nguyu rero yaramenyekanye mu myidagaduro y'u Rwanda, yamenyekanye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Uyu nguyu kandi yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane. RIB rero ikaba imaze guhishura ibindi byaha bigera kuri 6 Jihad akekwaho nyuma yo gusakaza amashusho ya yampano atera akabariro. Uyu mugabo rero ashobora kuba aramutswe ahamye n'ibi byaha yafungwa rwose imyaka itari mike cyane. Umuvugizi rero wa RIB Dr Murangira Bitsiri yavuze ibindi byaha bigera kuri 6 uyu Jihad akurikiranyweho kugeza amagingo angaya, mu gihe byamuhama akaba rero yakwisanga muri gereza afunzwe imyaka itari muke. Hanyuma rero mbere yuko tugaruka rero kuri inkuru ku buryo burambuye, niyo ngingo yacu nyamukuru y'aka kanya, reka tubanze turebere hamwe amakuru avugwa hirya no hino mu buryo bw'inshamake, hanyuma tugaruke turambura iyo nkuru ya Jihad tunarebera hamwe ibyo byaha byose uko ari 6 RIB yamaze gushyira ahagaragara bikomeye kuri uyu mugabo witwa Jihad. Reka mbabwire ko mu yandi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa kugeza amagingo aya ngaya hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yaba n'ahandi hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka tubanze tuganire kuri iyi nkuru gatoya, mbabwire ko amakuru avuga yuko umupolisi witwa Nicole Gabriel wo muri Argentine yahagaritswe mu kazi nyuma yo gushyira amashusho ye ku rubuga rwa OnlyFans ruzwiho gucuruza amashusho y'urukozasoni yambaye umwambaro wa polisi. Uyu ni umukobwa w'imyaka 20 yashyiraga rero amafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga no kuri OnlyFans ariko yambaye impuzankano ya polisi, ibintu abayobozi be rero bagaragaje ko batigeze bishimira na gato, akaba rero yabihaniwe mu buryo bukomeye cyane. Ku rundi ruhande reka mbabwire ko mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo hashize imyaka igera kuri 26 mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hakorera ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ubu hari ingabo zirenga 13,000 zifite inshingano zo kurinda umutekano wa civil, nubwo bakomeza rero gupfa, guhunga, gufatwa ku ngufu ndetse n'ibindi. Ubwo Bintu Keita rero yatangiraga kuyobora MONUSCO muri 21 yaritezweho gukemura ibibazo yitwa Raila Zerugi yasize adakemuye mu myaka igera kuri 3 yamaze mu nshingano, ariko siko byagenze kuko umutekano w'abaturage wakomeje kuzamba ababonye aho rero banyura bagahunga. Hanyuma rero gushyigikira inyeshyamba, ubusambanyi ndetse no gutsindwa na mama 23 ni bimwe mu byaranze rero MONUSCO ya Bintu Keita muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru, mu gihugu cya Uganda batangira kuyobora Uganda bahuriye mu kiganiro mpaka Museveni ariko ntabwo igeze yitabira. Abakandida 5 bataniye kuyobora Uganda bahuriye mu kiganiro mpaka Yoweri Kaguta Museveni n'abandi bakandida 2 ntibakigaragayemo. Ni ikiganiro cyabaye mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki 30 mu Gushyingo 25 kuri Kampala Serena Hotel, cyanyuze imbona nkubone rero kuri NTV Uganda ndetse na Spark TV. Abakitabiriye rero ni Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine uhagarariye ishyaka NUP, Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation, Nathan Nandara Mafabi w'ishyaka Forum for Democratic Change FDC, Elton Joseph Mabirizi w'ishyaka Conservative Party CP, ndetse na Frank Burira Kabinga w'ishyaka Revolutionary Party People's Party RPP. Abakandida rero batitabiriye ni Yoweri Kaguta Museveni w'ishyaka National Resistance Movement NRM, Robert Kasimbata ndetse na Mubarak Serunga Munyagwa w'ishyaka Common Man's Party CMP muri iki gihugu cya Uganda. Reka mu yandi makuru kandi mbabwire mbere gato ko tuganira kuri inkuru ku buryo burambuye kuri Jihad. Mbabwire ko Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano muri Sena y'u Rwanda yerekanye ko imyitwarire y'abatwara ibinyabiziga mu muhanda iri mu biteza impanuka, ziganjemo abatwara ibinyabiziga barenga umuvuduko, abarangaye n'abatwara imodoka basinze, byanatumye rero impanuka zirenga 41,000 zihitana ubuzima bw'abantu 2,907 mu mwaka 2024-2025. Imwe mu barigaragazwa na polisi y'u Rwanda y'ibihano ku byaha bakoze mu muhanda igaragaza ko abantu 409,148 barengeje umuvuduko batwaye ibinyabiziga, mu gihe 94,843 bafashwe batwaye imodoka barangaye. Hanyuma rero ngibyo ikaze muri amakuru ku buryo bwacu ku buryo burambuye. Reka tuganire rero kuri ya ngingo ni yitwa Jihad. RIB yashyuye ibindi byaha 6 Jihad akekwaho nyuma yo gusakaza amashusho y'amano atera akabariro. Umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiri yatangaje ko Cyprien uzaba akiriho wamenyekanye nka Jihad yari asanzwe akurikiranyweho ibyaha bigera kuri 6 harimo ibyo birego
rero byoherejwe ubushinjacyaha n'ibigikorwaho iperereza. Mu minsi mike ishize ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho y'umuhanzi Yampano atera akabariro n'umukunzi we ahamya ko ari umugore we. Mu bakurikiranyweho rero ibyaha byo kuyakwirakwiza ayo mashusho harimo gukwirakwiza amashusho ya Yampano harimo Cyprien Uzabakiriho wamenyekanye nka Djihad, Kwizera Nestor ukunda kwita Papi Nesta, bataye muri yombi bahita rero banaregerwa urukiko. Dosiye ya Djihad yahise rero ijyanwa mu bushinjacyaha umunsi umwe nyuma yo gutabwa muri yombi kuko ari nyongera kubera ko hari abandi bari bakurikiranywe muri dosiye ye. Kuva tariki ya 18 Werurwe 2022 kugeza tariki ya 9 Ugushyingo 2025 Djihad yari yararezwe ibyaha bigera ku 9. Icyakora umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yavuze ko ubwo babisesenguraga basanze 6 ari byo bajya mu butabera mu gihe 3 ari mbonezamubano. Dr Murangira Bitsiri yavuze ko yagerageje kugira inama Djihad inshuro nyinshi ariko ibyo baganiraga yabisigaga aho bahuriraga. Ati maze kubona ibyo bintu byose ati twaraganiriye mubwira ko nubwo afite izina riremereye ritarusha amategeko naramubwiye nti ngwino muri showbiz ukorera amafaranga ariko mwandikira ibintu akwiye kwirinda gusa byose yabisigaga aho ngaho kandi buriya ati ni umuntu duhurira kenshi mu mahugurwa y'abanyamakuru rero abikora bizi. Ibirego 6 Djihad rero yarezwe bihuriye ku kuba ari ugutangaza amakuru y'ibihuha, gusakaza amashusho y'urukozasoni cyangwa se gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni. Bimwe muri ibi bikaba rero byarashyikirijwe ubushinjacyaha mu gihe iperereza bigikorwaho rikomeje nk'uko RIB ikomeza kugenda ibigarukaho muri rusange. Yitwa rero Uzabakiriho Cyprien wamenyekanye nka Djihad akaba akurikiranywe ibindi byaha yarezwe mbere yuko afatirwa gusakaza amashusho ya Yampano rero atera akabariro. Hanyuma rero ni byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa ariko reka mbabwire ko gushyigikira inyeshyamba ubusambanyi ndetse no gutsindwa kwa Manama 23 ni byaranze MONUSCO ku buyobozi bwa Bintou Keita hashize imyaka irenga 26 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakorera ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ubu hari ingabo zirenga 13,000 zifite inshingano zo kurinda umutekano w'abasivili nubwo bakomeza gupfa, guhunga, gufatwa ku ngufu n'ibindi. Ubwo Bintou Keita yatangiraga kuyobora MONUSCO muri 2021 yari yitezweho gukemura ibibazo Raila Zerugi yasize adakemuye mu myaka igera kuri 3 yamaze mu nshingano, ariko siko byagenze kuko umutekano w'abaturage wakomeje kuzamba, ababonye aho banyura bagahunga. Ubwo abarwanyi ba M23 bongeraga gufata intwaro mu mpera za 2021 byagaragaraga ko ingabo za MONUSCO zigiye guhura n'akazi gakomeye kurusha ako muri 2013 ubwo zagiraga uruhare rukomeye cyane mu gusenya uyu mutwe witwaje ibirwanisho. Mu ntangiriro za 2022 MONUSCO kandi yatangaje ko ingabo zayo zatangiye guhanganira na M23 mu gace ka Shangi gaherereye muri teritwari ya Rucuru. Byageze aho MONUSCO yifashisha umutwe kabuhariwe wayo uzwi nka FIB igerageza gukura abarwanyi mu birindiro byabo ariko biba iby'ubusa. Umusaruro muke wa MONUSCO watumye rero mu mijyi ikomeye cyane mu burasirazuba bwa RDC irimo Goma, Butembo na Uvira iba imyigaragambyo ikomeye cyane yatangiye mu kwezi kwa 7/22 yasabaga abasirikare bari muri ubutumwa ko bataha iwabo kuko ntacyo babamariye. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya akaba ari minisitiri w'itangazamakuru yatangaje ko kugera mu ntangiriro za Kanama 2022 abapfiriye imyigaragambyo yamagana MONUSCO bageze kuri 36, abagera kuri 70 barakomereka. Ibyo byabaye mu gihe leta ya RDC yari ikomeje gushyira igitutu kuri MONUSCO yiteguza ko mu gihe itagaragaza impinduka mu mikorere yayo izirukanwa muri 2023 nk'uko byagiye bigarukwaho. Hanyuma rero mu Kuboza 2023 akanama karoni gashinzwe umutekano kafashe umwanzuro uvuga ko MONUSCO iva mu burasirazuba mu byiciro hakibandwa ku kubaka ubushobozi bw'inzego z'umutekano za RDC kugira ngo zizashobore kuziba icyuho cy'ingabo zayo. Mu kwezi kwa 2024 ingabo za MONUSCO zatangiye kuva muri Kivu y'Amajyepfo. Byageze muri Kamena abasirikare bayo bose baramaze kuva muri intara bashyikiriza inzego z'umutekano za RDC ibikoresho byabo bifite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Kuva rero muri Kivu y'Amajyepfo kwa MONUSCO kwahaye rugari imitwe yitwaje intwaro ya Maimai itangira kugenzura ibice byinshi, yagura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwibasira abasivili. Hanyuma muri iki gihe abanyamurenge batuye muri Minembwe bafungiwe inzira zose banyuragamo bajya ku masoko ndetse no ku mavuriro kandi bakomeje no kugabwaho ibitero by'indege z'intambara na drone. Abasirikare ba MONUSCO bishoye mu busambanyi. Bamwe mu basirikare ba MONUSCO rero bamaze igihe kinini cyane bashinjwa kugirana mubano n'abanyekongo.
ubaganisha ku busambanyi, babafatirana n'ubukene bakabasambanya bakabaha amafaranga. Uwitwa Esther Mwamini imyaka 32 umwaka ushize yasobanuye ko yakundanye n'umusirikare wa MONUSCO ubwo yari afite imyaka 15 kandi buri uko bahuraga niko basambanaga. Ati buri uko rero yazaga ngo dusambane yamaga amafaranga ari hagati y'amadolari 50 n'ijana, kandi ayo mafaranga yabaga avuze ikintu kinini kubera ko nayaguragamo icyo nshaka. Tariki ya mbere Ukwakira 2023 basirikare 9 ba MONUSCO bataye muri yombi, undi ahagarikwa by'agateganyo bose bazira ibyaha birimo ubusambanyi n'urugomo. Roni yasobanuye ko masaha y'ijoro aba basirikare bose bakomoka muri Afrika y'Epfo bajyanaga mu kabari kazwi muri Beni bagasambana n'abanyekongo, hanyuma rero bakabishyura nk'uko abivuga. Nyuma rero gufunga aba basirikare bafatiwe icyemezo cyo kwirukanwa basubizwa muri Afrika y'Epfo. MONUSCO yashyigikiye inyeshyamba ubwo leta ya RDC yirukanaga kandi ingabo zari mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC mu mpera za 2023 yatangiye gukorana n'izo mu muryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC yizera ko zizayifasha kurwanya M23. SADC rero yari yarahaye ingabo zayo ubutumwa bwo gukorana n'iza leta ya RDC, nazo zari zisanzwe zifatanya n'imitwe yitwaje intwaro nyinshi cyane yibumbiye muri Wazalendo, abacanshuro b'abanyaburayi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Akanama karonde gashinzwe umutekano kashyigikiye ubutumwa bw'ingabo za SADC gasaba MONUSCO kuziha ubufasha bw'ibikoresho kugira ngo rero zishobore gusohoza ubutumwa bwazo. Ingabo za SADC na MONUSCO kandi byifatanyije mu rugamba mu buryo buziguye mu gihe umuryango mpuzamahanga washimangiraga ko ibiganiro bya politike byonyine ari byo bishobora gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC. M23 yagaragaje ko bitewe nuko ingabo za SADC zikorana byeruye n'ihuriro rya leta RDC ririmo imitwe y'inyeshyamba nka Wazalendo na FDLR, ubufasha MONUSCO yazihaga bwanagiraga akamaro iyi mitwe nkuko byagarutswe. MONUSCO rero yatsindiwe Goma. Ubuyobozi bwa MONUSCO bwohereje abasirikare bo mu mutwe wa FIB mu nkengero z'umujyi wa Goma na Sake ubasaba gukomera abarwanyi ba M23 mu gihe bageragezaga rero kwinjiramo. Ingabo za MONUSCO zari muri ibi bikorwa byahawe izina rya Operation Springbok zorejwe mu bice birimo Kimoka, ziyashyira intwaro ziremereye n'ibikoresho bihambaye, zirakomeza gutoza ingabo za RDC uko zarwana. MONUSCO kandi yatangaga byeruye ko iri mu ntambara yo kurinda Goma na Sake. Tariki ya 26 Mutarama 2025 yashinja abarwanyi ba M23 kurasa ku birindiro byabo bamwe mu basirikare bayo kandi bakasiga ubuzima. Ibyo yabyise kurenga ku gahenge. Abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma ku munsi wakurikiyeho. Ingabo za RDC, Wazalendo na FDLR birahunga. Iza SADC ndetse na MONUSCO zafashe umwanzuro wo kudakomeza kurwana ziguma mu bigo byazo. Bintu Keita yasobanuye ko ingabo za MONUSCO zari zagoswe ku buryo zitari gukomeza kurinda umujyi, cyane ko M23 yari yamaze no gufunga ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Ni byinshi rero byagiye bivugwa kuri MONUSCO. Bintu yishimira ibyo MONUSCO yagezeho. Bintu imyaka 37 yafashe icyemezo cyo gusezera mbere y'uko manda irangira, atangira ikiruhuko cy'izabukuru. Mbere yo kuva i Kinshasa yatangarije Radio Okapi ko muri manda ye MONUSCO yatabaye ubuzima bw'abasivili benshi. Ati muri manda yanjye MONUSCO yatabaye ubuzima bw'ababarirwa mu bihumbi buri munsi kandi ikomeje kubarindira ubuzima umunsi ku munsi. Mu mpera za 2023 muri RDC habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Mu bice byinshi cyane byo mu burasirazuba bw'igihugu ntiyabaye bitewe n'impungenge z'umutekano, nubwo aya matora yanenzwe na Kiliziya Gatolika n'indi miryango bitewe n'ibikorwa by'urugomo byayaranze. Bintu Keita we yatangaje ko yabereye mu mucyo kandi ko yaratekanye. Bintu yavuze ko MONUSCO yishimira umusanzu yatanze kugira ngo aya matora agende neza mu gihugu cyose, kuko abakozi babo bagejeje ibikoresho bipima toni zirenga 150 kuri site z'itora zitandukanye. Yemera ko atakwiye amanota 100% kubera ko agiye kuva muri RDC mu gihe umutekano w'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu gihungabana, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare ba MONUSCO basigaye nkuko Bintu nawe akomeza kugenda abigarukaho. Hanyuma reka nce kuri iyi nkuru mbabwire ko umupolisi witwa Nicole G. Gabriel wo muri Argentine yahagaritswe mu kazi nyuma yo gushyira amashusho ye ku rubuga rwa OnlyFans ruzwiho gucuruza amashusho y'urukozasoni yambaye umwambaro wa polisi. Uyu mukobwa w'imyaka 20 yashyiraga amafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga no kuri OnlyFans
ariko yambaye impuzankano ya polisi, ibintu abayobozi rero bagaragaje ko batigeze bishimira na gato. Nyuma y'uko ayo mashusho rero ye akwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, Nicole yahise ahagarikwa mu kazi, ibintu bishobora no kumuviramo no gutakaza aka kazi burundu. Itangazamakuru ryo muri aka karere ryatangaje ko uyu mupolisi yari asanzwe akorera i Buenos Aires, umurwa mukuru w'igihugu cya Argentine. Nicole amaze imyaka igera kuri 3 akora muri polisi ndetse afite abakurikira benshi cyane kuri OnlyFans. Amafoto n'amashusho amwe amugaragaza akoresha ibikoresho by'akazi nk'amapingu mu bikorwa bihabanye n'akazi. Abakoresha internet benshi banenze amashusho ye y'urukozasoni, bavuga ko gukoresha nabi umwambaro wa polisi bishobora kumukururira ibibazo by'amategeko, ndetse hari n'abamushinje gusebya inzego z'umutekano. Polisi ya Buenos Aires muri Argentine yatangaje ko nyuma yo kubimenya yahise rero itangira iperereza ry'imbere mu kigo, igaragaza ko imyitwarire mibi yangiza bikomeye icyubahiro n'ishami rya polisi. Raporo ivuga ko uyu mukobwa ukoresha OnlyFans yakoresheje nabi impuzankano n'ibikoresho bya polisi yari yarahawe binyuze mu itegeko rigenga umutekano rusange. Nicole azakomeza guhagarikwa kugeza iperereza rirangiye, kugeza magingo aya ngaya. Ni byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa. Nkubwire ko mu gihugu cya Uganda batangira kuyobora igihugu cya Uganda baraye bahuriye mu kiganiro mpaka, ariko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ntabwo yigeze yitabira. N'abakandida bagera kuri 5 bataniye kuyobora Uganda bahuriye mu kiganiro mpaka. Yoweri Kaguta Museveni n'abandi bakandida babiri ntibigeze bakigaragaramo. Ikiganiro cyabaye mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki 30 Ugushyingo 2025 kuri Kampala Serena Hotel, cyangwa imbona nkubone kuri NTV Uganda na Spark TV. Abakitabiriye ni Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine uhagarariye ishyaka NUP, Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation, Nathan Mandala Mafabi w'ishyaka Forum for Democratic Change FDC, Elton Joseph Mabirizi w'ishyaka Conservative Party na Frank Bulila Kabinga w'ishyaka Revolutionary People's Party RPP. Abakandida batitabiriye ni Yoweri Kaguta Museveni w'ishyaka National Resistance Movement NRM, Robert Kasibante ndetse na Mubarak Serunga Munyagwa w'ishyaka Common Man's Party. Abashinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza kwa Museveni bavuze ko bakiri butumire muri iki kiganiro mpaka mbere y'iminsi 10, ariko ntiyabasha kwitabira kuko yari afite ibindi ahugiyemo bijyanye n'amatora. Mu gihe rero iki kiganiro mpaka cyabaga kuri televiziyo y'igihugu UBC, hatambutse ikindi cyiswe GNZ podcast Museveni yahuriyemo n'urubyiruko. Kubura kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni kwatumye Robert Kyagulanyi utavuganwa n'ubutegetsi bwe amwibasira, avuga ko Museveni ntabwo ari hano ati kuko ari muhahise kandi turi kuganira ku hazaza. Insangamatsiko yahereweho muri iki kiganiro ni ijyanye n'imari, iterambere ry'ubukungu no guha urubyiruko imirimo. Kuri ingingo Frank Bulila Kabinga yavuze ko ibibazo by'ubukungu Uganda bifite ari ikimenyetso gikomeye cy'uburwayi bwa politike y'iki gihugu. Ati ikibazo gikomeye cya Uganda ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'uburyo bwe bw'imiyoborere. Uyu mugabo yavuze ko natsinda amatora azagabanya Uganda na leta 16 zifite ubwigenge ku kigero runaka. Ibi ngo bizoroshya ibijyanye no gufata ibyemezo no kubishyira mu bikorwa, ndetse birandure burundu ruswa. Bobi Wine yese rero amuca mu ijambo, avuga ko we natorwa azahanga imirimo miliyoni 10 benyuze mu nzego nk'ubuhanzi, ubukerarugendo ndetse no kongera umubare w'ibigo bito n'ibiciriritse. Yavuze kandi ko azagabanya ikiguzi cyo gutangira ubucuruzi muri Uganda, avugurura ibikorwa remezo by'ubwikorezi ndetse ashyireho umushahara fatizo. Ati amagana y'abantu bato birengagijwe n'imiyoborere iriho, tugomba rero kongera ibigo bito n'ibiciriritse. Nathan Mafabi w'ishyaka FDC yavuze ko abantu bakwiriye kwibuka ko 70% by'abaturage ba Uganda bakora ubuhinzi n'ubworozi. Yavuze ko ubuyobozi buriho muri Uganda budashyigikira uru rwego mu buryo bufatika kugira ngo rero rutunge abarukoreramo. Ku bijyanye n'umutekano, Frank Bulila yavuze ko natorwa azahindura izina rya polisi ikareka kwitwa Uganda Police Force ahubwo ikitwa Uganda Police Service kugira ngo ikorere abaturage aho kuba igikoresho cya politike. Ati Museveni ajya kwita force yabikoze bishaka kugira ngo igire uruhare mu gutoteza abanya-Uganda. Polisi tuzayambura ibikoresho bya gisirikare kandi tuzahagarika kohereza abasirikare mu butumwa mu mahanga mu ntambara zidafite impamvu aho kurinda abanya-Uganda. Abantu hano ntabwo rero batekanye kubera ubugizi bwa nabi bw'inzego z'umutekano. Mugisha Muntu wabaye umusirikare mukuru muri iki gihugu yavuze ko natsinda azashyiraho guverinoma yubaha itegeko nshinga kandi igenda ku mategeko. Kwa 15 Mutarama 2026 biteganyijwe ko abanya-Uganda bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu azasiga abonetse usimbura Perezida Yoweri Kaguta Museveni, cyangwa se uyu mugabo akongera kugirirwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda.
Komisiyo y'amatora muri Uganda yemeje abakandida 8 bazahatanira kuyobora iki gihugu ndetse batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. Perezida Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka hafi 40 ku butegetsi niwe uhabwa amahirwe yo gutsinda amatora ahagarariyemo ishyaka National Resistance Movement NRM. Museveni yagiye ku butegetsi muri Uganda mwaka wa 1986 nyuma yo gutsinda urugamba rwahiritse ubutegetsi bwa Milton Obote. Mu bikorwa arimo byo kwiyamamaza avuga ko natorwa azakomeza kwimakaza imiyoborere n'iterambere bishingiye ku mutekano, guteza imbere inganda, kubaka ibikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye muri iki gihugu cya Uganda. Reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira